Pre nego što krenemo želim da vam kažem da obavezno subscribe-ujete Peru, link je dole u opisu, a mi hajmo da krenemo na video. Pozdrav svima, moje ime Luksi i dobrodošli na moj kanal. Pre nego što krenemo želim da vam kažem da obavezno lupite like i subscribe jer se jako bližimo cifri od 4000 subscribera i hajmo da probamo na ovom videu barem 200 lajkova. Ja sam se stvarno potrudio da napravim ovaj video. Fortnite Battle Royale polako uvodi priču u svoju igru. Svaka sezona uvodi polako novi event i polako sastavljamo priču. U ovom videu neću spomenuti priču iz Fortnite Save the Worlda, već samo Battle Royale priču koja je izgrađena od live eventa. Jeste li spremni? Ako jeste, hajmo da krenemo. Prvi događaj u igri koji je šokirao gamerski svijet su zvezde koje su se pojavile na nebu tokom sezone 3, ali kako su dani prolazili, ove zvezde su počele da liče na nešto više nego na običnu kometu. Mesta sa teleskopima i platforme su izgrađene oko mape da bi poželele dobrodošlicu u novom meteoru. Svi smo pokušali da predvidimo dan kada će pasti, ali smo grešili. Također neki su predvidjeli da bi čak vanzemaljci mogli doći u Battle Royale, ali svi su grešili. Odjednom, bez upozorenja, delovi meteora su počeli da padaju, uništavaju cijelu mapu. Također su ometali fajtove drugih ljudi i pravili svuda štetu. Možete pogledati kako je to izgledalo. Sa početkom četvrte sezone Fortnite ostrvo je skroz bilo u ruševinama i velika većina mape je bila uništena. Najveći događaj koji se desio je uništenje Dusty Depota, koji je pretvoren u iskopanu rupu. Vlada je odmah postavila ograde i barijere oko mesta padavine, krijući centralni deo gdje se nalazio ostatak meteora. Neki dijelovi su goreli crveno i to je značilo da možda ima života u njemu. Čišćenje ruševina oko mape je počelo. Vlada je počela da transportuje raskomadane delove meteora. Tilted Tower je skoro zaobišao meteor, ali jedna zgrada nije bila srećna. Sve okolne destinacije su bile renovirane i popravljene u sljedećim nedeljama i mjesecima. Konačno sve je izgledalo kao da će ostaci meteora biti transportovani kod planine pored Snowy Shoresa. Ovo je bila kao neka baza u planini. Neki su mislili da je napravljena za snimanje filma, dok su drugi mislili da je to tajni vladin objekat jer se vidjela raketa. Sve se to promenilo kada je odjednom deo meteora u Dusty Depotu bio otvoren. Kogod da je bio unutra ostavio je veliki trag razaranja. Vizitor je došao, ali ništa se nije znalo o njegovom poreklu, ali brzo je našao način da pokrene raketu i došao je dan lansiranja. Prenosni signal je bio prenešen na sve televizije i brojavanje da bi pripremili sve ljude za lansiranje. Vizitor je možda hteo da osvoji mapu ili se jednostavno hteo vratiti kući. Ono što se sljedeće desilo se desilo samo jednom i nije moglo biti ponovljeno. Ovako je izgledalo lansiranje rakete.
Vizitor je nekako uspio da napravi rupe u vremenu i portale između dimenzija. Izgledao je kao da će Tilted Tower biti uništen, ali neispravnost rakete izazvalo da raketa promeni smjer. Rift je počeo da guta Fortnite svet. Durburger i Tomato Head su nestali preko noći, ali stvari iz ostalih svetova su jednom krenuli da dolaze u Fortnite svet. Kočije su pronađene iznad Mostimajera, skelet velike životinje ili možda dinosaurusa u Mostimajeru i veliko sidro je bilo nađeno između Greasy Grova i Snoopy Shoresa. Ovim eventima se završila sezona 4 i došla je sezona 5 i promenila svet Fortnite-a još više. Kada se Rift otvorio, izazvao je da se Drift i Durburger kao i ostale stvari pojavljaju na ostrvu. Zatim su loading screenovi počeli da se pokazuju kako Bright Bomber i ostali skinovi pokazuju Drift u ostrvo. Dalje tokom sezone 5 procepili Rift na nebo je počeo da uništava grupu kaktusa. Kad su svi kaktusi konačno bili uništeni, Rift je počeo da radi ovo. Pojavila se misteriozna kocka koja je kada se približite davala shield, ali je bila veoma opasna ako je pucate, pa smo svi ubili jedni druge. Svojevremeno kocka je krenula da se kreće po mapi, ostavljajući nam tragove na mapi. Tokom sljedećih mjeseci kocka je nastavila svoj put i srušila zgradu koje su bile na popravci još od sezone 4. Idemo nazad na loading screenove. Vidjeli smo dolazak Enforcera koji su izgledali kao svemirska policija, ali nije nam ništa bilo jasno. Dakle, kocka je konačno stigla do Loot Lake-a i tu je njen put završen. Zatim se desilo ovo. Kocka je upala u jezero i napravila gornji deo da bukvalno bude kao trambolina. Loot Lake je bukvalno postao trambolina lake. Nedelju dana kasnije, stvari se ponovo menjaju. Sezona 6 je počela i stvari se još ne završavaju. Kocka je podigla Loot Lake Island na nebo i ostrvo je počelo da se pomera. Otišlo je da posti sve tragove u zemlji koje je kocka prethodno ostavila, porezajući ih iz zemlji i uzimajući nekakvu energiju pre nego što bi krenuli do sljedeće destinacije. U sljedećih 2 nedelje ostrvo se pomeralo sporo,
Kuća se širila i bila popunjena čudnim stvarima od kocke. Kada je kocka došla do početne tačke, novi fenomen se pojavio. Svi tragovi koje je kocka ostavila su bili okolo ostrva i izgledalo je kao da se hrani tom energijom i tokom ostalih nekoliko dana kocka je došla do njenog maksimuma. Posle ovoga počinje Fortnitemares. Ostrvo je bilo prepuno mesta gdje su se stvarali zombiji. Loot Lake ostrvo je bilo eksplodiralo na delove, ali posle ovoga kocka je krenula da puca i energija joj je slabila. 5 dana smo se borili protiv zombija i Fortnitemares je gotov. I sad je počeo jedan od posljednjih eventa za kocku. Ovako je izgledalo kad je kocka eksplodirala. I evo trenutno smo ovdje. Jedne jedine komete do druge dimenzije. Prvi deo priče kao da je gotov. Loot Lake se skroz promenio i pretvorio u raj bukvalno. Imamo cveće, leptire, dugu itd. itd. Ali da li je ovo početak kraja ili kraj početka? Šta će se desiti sljedeće? Da li možete predvidjeti sljedeći događaj? Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like, subscribe kao znak podrške i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!